against the Orlando Pirates. Ay Solani Bonene. Usobuga. Ay Sodali TV. Ozodala umchina satellite. Ikishi Petra Basentia. Ubaba ngishamanzi ke namhlanje engathi ngapha baholo lapha ke ibhodlela. China van Rooyen asesane CBC Hoto Mbata Adlamini Makaula Nkota Mabasa Mufukenga Raichoma Raifeza Ilo la page iqembu ethunyelwa ucoach Jose Ribeiro yonake Dulce Española Khumalo Ntatheni Mathiane Mabocha Manaka Nange Hluhlu Mpambaniso Msendami nela page uKabajino Mhango, a former Orlando Pirates player, also again Orlando Pirates namhlanje. Pirates will get us underway then, playing in their traditional black colours. They'll attack the goal to the left-hand side. Hotto immediately with a chance! Own goal! Own goal from Kumano! That must be the quickest goal of the season, William Jongwe. Certainly, I'm sure it'll count amongst those. And it's a 1-2 combination. Bidvest Vetse iqembu ke ngempela lakhiqiza ke inqoba yabadlali iyona ke Bidvest Vetse Talent Mbatha Libatla Kai Kabelo Dlamini engaphakela inkundla iyala kojo offside right Marayfetsa elphulile iwindi yena ke unkota kona ke Pambaniso, Chamana la Palimon Pambaniso, e Pamiseni Tapaka and Kuta, Yema Tota Sarapatu Spisi, Capatino Hago, Hago, Kalamacha! Na Yanion Panda Capatino Mhango, a former Orlando Pirates player. Iqembu le-Orlando Pirates limnikeze i-MTN8 ngesizini ka-2020-2021 nanke namhlanje uyayizobhekana nalo iqembu le-Orlando Pirates udlala lapha-ke igoli lakhe lesibili kule sizini yena ke uKabajino Mhango akubheke lapha-ke Daniel Msendami wabona umonde emphambaniso phasi kanokusho nokushakana phasi lakhona uyihlalele ihambe nomonde emphambaniso wabona uKabajino Mhango wadayisa uvalo wathenga isibidi Yadlali TV Wadlali umchina satellite awukathabithela sabalasa hangom wana Maruma Galanza iMaruma Galanza izofuna ke iphuzu mangabe ke izinto zimkanje iphasana kusho mabasa onside square sentambo Sabezela pale mufama tume Mathiane Fani Muhankota entra kufundisa ile bola wala wafika lapha ke mufa yena ke Muhamba Bocha engapha ke ukudla Muhankota iyala foto right Marayfetsa Uthembo Thayela uthenga ibikini uthenga ke isando uyafulela right Marayfetsa uyafulela wenze ke isiqiniseko sokuthi ke afike isidalo ke esandleni usuke lapha ke Kabajino Mhango a former Orlando Pirates player okoba i-top goal scorer ngesizini ka-2019-2020 eshaya lapha ke 16 goals uzobuka sebenza lapha ke Sipho China lapha ke Muhankota iyala koto iyavuni yevala wake bayivimba right Marayfetsa Waido Arubi Nakumufukenga utuzama Arubi iwayiphula lakhe Patrick Zonange iyaphinjwa lapha ke muva iyo lapha ke Orlando Pirates qalapha lapha ke inkundla Diana van Rooyen chokozile ifaka phakathi eboxini Kalamacha na yale
aliyopata wase watumizanda watumishombe watumizanda watumishombe watumizanda watumishombe watumizanda watumishombe watumizanda watumishombe watumizanda watumishombe isikwebo sentambo sekofatso mabasa yashemnyam 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 emnyama webala emshopene mtiziyo Tiano Fanroyen Chokchogosile, Ubona Tamafaso Mabasa, Esquebo Sentambo, Ochumabasa Selfie in the Toketakan Shorter, Senaba Cueva Gemache, Uba Cueva 3 points, Yaka Lichipi. Tiano Fanroyen Chokchogosile, if I got a pocket Tamakan Makota Ketches some Tanami, Lima Kagai, Benefit India, Mabasa, Kakato! Now, Yopata! Wasa, what to be Santa, what to be shown, 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 is Pueblo Sentampo, Sincha in praise. Unetokete bishota wakichinyisa na page ujiona hoto wachoma bage unechwana kubashuna bonke uyege mozonigesa gengi sikwebo sentambo itokete klina na pambo utige simakwebe aba wala page marumo kanansa wabona ge mabasa yaka ni TV Raicho Maraifeza, Mufukenga, Tamatota, Raicho Maraifeza, we are Hamba Fukenga, Raicho Maraifeza, Unganega Pusa, Tamatota, we are Keno Fukenga, Raicho Maraifeza, Kota! Wow, Mosha, 7 Vekane, Kota. What way? If I'm a Camilo Janini, Lima Jakai, Kimapaki Pasanamuso, Iana Koto, Pakachepoxini, Iana Koto, Iafala Koto, Namupan Royen, Kakato! Now, Yopata! Emnyamang ebala Emsopeng entizio Sama ke pulo ke pulo sama mas paro peksa persulo Achi pasa pagania pasa do temnyama Wena wa Afrika wena kanya sipila Abanya masai pega persu les paga pageni Yalla koto wabona ujana Fanroyene uFanroyen utaisu valo uthenga ispeed yalla ni TV imani no mipogis otukeji pogisi pele pume ujana Fanroyene enda enes uneskwede tuzokena ngasa spela page yalla koto Mohaunkoja, David, Waido, Janarubi. Ayachamulos Tumangaba. Base Bashani Shisho was Tumangabanye. Amazon Tumangemarumo Kalas Namsaje. Bachabdena Lea Safe. Bachabdena Lea Safe was Tumangabanye. Amazon Tumangemarumo Kalansa. Unekle buela tata ino unebonanto. Isokchena ke alas pegala page kona kika kamini pakacha boxi. Kalakacha! Da yaliyopata. Base watumizanda watumishonga watumizanda watumishonga watumizanda watumishonga watumizanda watumishonga watumizanda watumishonga. Watumizanda watumishonga. Iskwebo sentambo Sekofanzo Mabasa
udla i-hat-trick khona bathatha ilone e-Orlando. I-Orlando Pirates ithi siyeza amadoda, le lone nayithatha nge-cunning knockout. Siyeza amadoda sizoyilanda. Kushabayo lapha ke-Orlando Pirates, siyaphakama isigwebo sentambo, siyisodwa phakathi ebhokisini. Yakudlala i-TV. Emnyama ngeba amathalenta wefani John Hojo right over right fetsa Mufukeng ufuna indlela right over right fetsa wenze njani ufuna uthalente Mbatha Amathalenta wefani right over right fetsa ubona uthalente Mbatha udayisa uvalo uthenga isibindi. Yakudlala i-TV. Wadlala umtshini satellite. Atsho phela siyabe sibhadere, atsho phela siyabe sikhokhile. Kamine eyizobela kupasa kamakho eyipesa ngaphakele kudla right over right fetsa unoshintsho nozithi Gilberto ayikhona ayikaphumi ibuyela upase kamakho imalumo currency vikucela mbake zandla ke manje right over right fetsa ingaphakele kudla sibhekela phakele Chinangovu Viera Chinangovu phakathi ebhokisini uChinangovu nalithuba ayikhona lekabelo Dlamini emzokutshela ke ngayasibhekela phakele right over right fetsa phakathi ebhokisini right over right fetsa valisa amadoda paseka makho uyahlehleka ufuna ukuthalente Mbatha amphinda Mbatha Khalakata wase watumisa emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo isibhamu sinikezwe kuhlanya into ejulisa ibhekisena ngakuyo bengisabuza ukuthi akamphinda yini Mbatha uthi Mbatha say no more valela phakathi yena ke Mbatha right over right fetsa bayambamba uthino Pepe penalty. Ngiyafisa bamnike ayithathele umfukeni noma Mbatha uzoyithatha abe ne-hat-trick naye. Right over right fetsa uyamdonsa ukhumalo uthi kade sidala umfukeka Mbatha unethuba lokuba ne-hat-trick afana noMabasa kodwa ke banikeza uradio bane
bakhuthaza lapha-ke the radio man, bakhuthaza lapha-ke the radio man, yena-ke Boitumelo Radiopane. Asibheke lapha-ke Radiopane, yasho lempahla, iyaphela iMarumo Gallants, iyaphela iMarumo Gallants, iqedwa iOrlando Pirates. Boitumelo Radiopane amkhuthaza-ke ngempela ukuthi-ke ndoda selokhu ubuyile, ake sikunikeze-ke igoli uzokwazi ukuthi-ke ukhuphuke-ke ngempela, ukuzethemba nakho-ke kukhuphuke. Njengamanje una 8 yamagoli, 8 yamagoli ashaye lapha-ke Orlando Pirates. Umtitilizo ukhisimuzi, uyabona-ke uWashington Arumi uzosho ethi-ke ngiyaqala-ke ukubhekana nento enje, akahlupha uRaychoma Rayfetsa aze bambambeke ngezandla. Uthi uRadiopane awuthi nguqedeleke lo msebenzi wakwenza nje kalula nje lokho. Ngaleyo ndlela-ke 8 Orlando Pirates, 1 Marumo Gallants.